Are you panicky with the level of low AMH in your blood reports? AMH is the anti-Mullerian hormone that is released from your eggs. It is the indicator of the balance of your eggs at that particular time. It doesn't indicate your chances of pregnancy at all. So even if your AMH is 0.2, you still have a fair chance of pregnancy. Superintendent ki pulet keriboi ulong bagi pulet kelalap yak jeng pengop ke HNLC ki samla ban peniat iki kamdawa pisa. Kadai leng ba kejing toket iki arngut ke belas akem halor kejing don keti ban pen betai bom hasilong. Bat ki pulet gedang toket ru akabaidai ba kejing no senyang syak HNLC. Bat kinu ki breu ke beran kejing edai kinca toket bat capan ngat iki kendon jong ka Unlawful Activities Prevention Act. Uneu he pulet ulong bagi pulet kila register mukat dumaru akabaidai bagi jeng penher kalama jong ke HNLC ha ke surok ba National Highway jong ribhoi hau nailar ke senam hajar pulai. Bad ulong bagi pulet kelas sedang ru ban toket ikikam jong ke HNLC leng bagi rensan jong ke social media. Superintendent ke pulet ula betha yagi pat ba balaraja badan ba phone na kesang HNLC kidi ban pentip marmar ki pulet bat ban blok no ek profile nega number bagi phone. Superintendent ki pulet ke ribhoi ula pelai dru eka video ke belakran da military commander ke HNLC uba sanbor pala bat wei berhenti ha kemat ya ha kejing temu ban pen betai bom ha ribhoi. Piong bet hoi nende mengalas tu ma. Hoi ba. Mentah pidan merway. Hoi dan meroi. Oh, kata dah mene. Kumno ka flup tu ayo. Nga nomor bangamnut ro menteri fiba ro daw. Ngamut ban berat kan jotiar. Malayo kan. Takan bangamnut menteri de mau ngamut ban berat kan. Malayo mta. Long bang bangamnut sukan menteri ngalamut ban berat no katiar. Bale baras ketu pikiran ije beri mendapat kesan-kesan kalau long mta. Takan nomor bang ngamnut fi fifa ro daw. Ngamut ban ina kan ro daw. Pimnut tengah stu kan, pimnut menin pilale piong mta ta ngalas tu. Hanya badan gembira tu kumno syu. Takan long ngating yo ngat iki khasi jong lade fi ro daw. Kata daw ngong pi ngong men min dengan apa baru pi menin. Baras ketu baras benai ngong pi. Hoi ba fiong. Hoi fiong. Ngong pi le tang lah ba pim kemlong ngaju kan tam pi. Em ba em. Mar kata pin satu. Badan kasih mangin yang bentar kasih lajir atau kasih ngang baru ngai kai pi. Baik mission dah. Ini mission dah. Yang berkar kenal orang mission dah. Tang lepat lau lepak haput pat ngap le map ni. Marhal jong dah. Hoi kadai kata. Temenin pi orang dan kena kasih dong tu ba mong. Tang orang tu biang ini. Orang saya pi you know deh. Hoi. Balik pi le hable be ngau ngoi pi ke kampung bar pi. Denam. Hoi kampen ber hoi. Ya mentah pinap satu kam jongi bun gitu jar ni habis na do mong kesini kalau ngepi pilla benda kan jing jar jong dia benreu pilla ban long terus pa Hoi. lem ta pek tu we hedang tin kam di per stop pan desan tu pan desan yu ngala kong ngala suspek yes yo Hoi yosngo. kata ngong ngepi pek kalau bang sini jaga benreu benreu pun kena Hoi. Piaseo. Hoi yosngo ba hoi. Ya mentano kanjian na menta PI tang bagi cabat kini kita sene setai pin kerandin no. Ta kata gajing kular bak kata gajing te rosongi kemut kempar sis no. Hoi deh. Tambang leum na ba nomor ngarang ngala kersahi ba. Entah bangam trek surai ngamut ban berat fi tiar ro daw. Nela filating na. Hoi lating ba hoi lating. To melera. La fiting to melera. Kataro sa kamon yung pi ng pembor.
Ha. Lapi asngau banga menteri asing ngan sya kumne mtai la pakat pai kita dia ada Te tagan